biak mal kanur online TV kejan gwasa mi jira ma jidit gorejin be subscribe ke mi jina ma pay ben ki pay je gorejin bi jenyu akba kane koken ka show parwe jo jin be subscribe ko jen bi ranen konda ba nunka kanur online bi ka shwa lingi kamal en Läär bana ling en tema cha website banka dung South Sudan en dinni jen re wika South Sudan ki commercial bank cha website de cha jagek ramu kwaike jen Läär ban linga jen gwas me baran palpin cha website dung South Sudan commercial bank cha gek ramu kwaike ramadan gek en bank South Sudan kwaike je ram gek cha la no shi ramu akar ki jen wa ramala let mete ke akan dung website ram mo cha la no muwete cha $4 use ka kind jandang wan South Sudanese pound jene be yer watch jene be website dun be jagag mi cha yoto $4 mi cha ga buloj ka de japek ka yoto chop ke kind jandang wan South Sudanese pound jene be website dun be jagag chela no kamu yen gorno biaje your spin biya korbe ja pak ka yoto chop ka kinere jandang wan South Sudanese pound and ba website ma baje kam ye nyok chala da netin let ka cyber security bare we ka South Sudan and ramangek website jani redun yenetin let ka South Sudan bank ename shene tin la website nia hak ram kelmeten wano re bank comment yenten ramamo jaramandan en gek website dun sha bank South Sudan sha website sha ya chu gek nono jaramamo ajene bajelep enemi sha you to shop ke kin jan ngwan sha ka kon jako ajen ba $4 ne ba je paga jamare wika South Sudan ko en South Sudan paga chon yala long chiram chikena mo chiren charoda nangre ri ka ko be South Sudan government ke kum South Sudan be je jogo mo te chi je use pin en chen je become website ka ngi ne website me bum long ko der ten ko jan ndano ko randial kwa le jaga je nying bank ngai ko na te international hacker kine kon tell anonymous people tell website la kan ka hako to bikan website dun bikan yar de ka rwande ci ro de lod ba de kana gwatin ka de kan tong wande je ka long ba ka kui ko ci website dun kan je de kana lat duno shakul la da cyber security ray we ka South Sudan kene dia la content lan roani ngai Canadian content chalka hacker kene de kon dong de we de yar chikan la ram me ramate within ke ramate ray we ka South Sudan chaja bu gorgola no mo jora shalat ko ci website South Sudan chaja gag jarama mo janemu we te cha yuti chop ka $4 cha yut ka ka yuri chop ka kin jandang wan South Sudanese pound ajani chen yobu kam website biata kamal ka jan kwasam ci lotel dum ko shaja link gorajin bi nyang ne ko ken ka bi chair biata kamal bye bye